Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Cikgu minta izin sekali lagi untuk merakamkan kelas dan pada masa yang sama saya faham. Memang cikgu punya video lag ada masalah. Cikgu minta izin untuk tutupkan panggil apa itu? Kamera cikgu ya. Cikgu minta izin ya. Terima kasih. Kita sambungkan kelas sekarang. Okey. Okey, seperti yang dipancarkan pada skrin, kalau rasanya boleh tak cikgu dapat sedikit respon lah. Sama ada macam ni, kalau boleh nampak bahan-bahan pada skrin. Minta bagi respon sikit. Okey, terima kasih Razik semua. Alright. Hari ini kita sambung kepada isu kesihatan. Kalau kamu tengok pada skrin ataupun apa yang cikgu telah share. Okay, just look to what we are going to learn today. Today the focus is very simple. Kita punya fokus belajar ini adalah berkenaan dengan senang katalah penyakit. It's all regarding what we call it. We don't call it actually diseases. Diseases might be something that is infected. Sesuatu yang dijangkiti kadang-kadang kita baru sambung dengan penyakit kan. Jadi kita lebih kalau nak sebut kaitkan dengan isu kesihatan. Okay, health issues. Okay, berkenaan dengan apa? Bab 10, sistem pengangkutan manusia. Bab 11, sistem imuniti manusia. So which health issues that we're going to now focus with? Chapter 10, transport system. And then chapter 11, immunity system. And not to forget, transport system contains two things. Dalam sistem pengangkutan manusia dua. Okay? One is a circulatory system. Satu ialah sistem peredaran darah. Satu lagi ialah sistem limfa manusia. Okay? Lymphatic systems. You need to know that. So now we start with the blood circulatory system. Okay? Which we relate it to health issues. Alright? Kita cuba kaitkan apa panggil itu isu kesihatan berkenaan dengan sistem peredaran manusia. Okay, seperti yang pada skrin kita boleh tengok Okay, sarankan murid supaya sediakan soalan buku teks. Kita juga akan guna buku teks. We are going to do also a few selected questions in the textbook. Alright. Jadi kalau kamu tengok, if you look to the screen now, okay, the notes also provided to you already. Shouldn't be problem. Betul kan? Semua dah dapat nota ini. Okay, kamu juga boleh rujuk kepada buku teks. Okay, which page of it? Muka surat berapa? Muka surat 187, 88, ada kat situ. Page 187 and 88. Alright, we continue. Jadi, untuk mendapat sistem peredaran darah yang sihat dalam badan kita, okay, what we need to do in order to obtain a healthy circulatory systems, you can just look to the screen. Antara dia ialah pengambilan makanan yang seimbang, intake of balanced diet, tetapi kita perlu pastikan sebut rendah lemak, low fat. Okay, sentiasa bersenam, regular exercise, tidak merokok, not smoking, and then tidak mengambil minuman beralkohol, not drinking alcoholic drinks. Okay, ini umum lah. Jadi mungkin ada orang katanya, jadi apakah penyakit cardiovascular? What are the cardiovascular diseases that we need to know? So some students still like asking, what is cardiovascular disease? Cardiovascular. Apa maksudnya penyakit cardiovascular? Senang kata, jika ulangkan semula, cardio jantung. I repeat, cardio means heart. Vascular means blood vessel. Ataupun vascular kalau bahasa Melayu, merujuk kepada salur darah. Jadi senang kata penyakit cardiovascular, penyakit sistem peredaran darah lah. In other words, cardiovascular disease refer to what? The disease that relate to your blood circulatory system. Okay, the heart and also the blood vessel. Tengok. Cardio, jantung. I repeat lah, cardio is heart, vascular means heart blood vessels. Maksudnya vascular pada salur darah. Cikgu, salur darah itu apa? Kalau kamu tanya jam, salur darah senang kata, silibus kamu nak kamu faham ialah artery, capillary dan juga vena.
If you can just simply recall the blood vessels made up of what? Artery, capillary, and veins. All right, next. So these are all the diseases relate to the cardiovascular diseases. Semua penyakit cardiovascular ni perlu tahu. Okay? Senang kata cikgu perlu hafal lah. Ya, hafal. Cikgu sebut one by one lah. Satu persatu. Hypertensi senang kata tekanan darah tinggi. Hypertension means high blood pressure. Atherosclerosis and arteriosclerosis. Kalau English pun sama. Arterio. Cikgu, looks like the same. No, they are not the same. Satu, dia rujuk kepada pembentukan plaque. I repeat. One of it refer to the formations of plaque within the blood vessels. Di dalam salur darah. Satu lagi, merujuk kepada dinding salur darah menjadi keras. I repeat, arteriosclerosis means arterio AR, the other one refer to the hardening of the blood vessels wall. Hardening. Okay, jadi untuk mereka yang nak senang faham, kalau English, dia dah cuba nak membantu kamu, TH, thickening. Thickening apa? Dalam salur darah ada benda sumbat. The plaque become thick. Arterio, hardening. R, hardening. Untuk yang bahasa Melayu, nanti cikgu akan terangkan lah. Sabar ya. Dengan merujuk kepada soalan yang ada. Angina. Okay, now for so for English student, pronounce it correctly. Pronounce it wrongly, it will become something else already. Angina. Okay, it means what? The chest pain. Heart chest pain. Okay, dalam bahasa Melayu, angina bermaksud apa? Bahagian dada rasa sakit. Sakit. Cikgu, itu bukan sakit jantung ke? Tak. Angina, itu rasa sakit. Manakala sakit jantung, serangan jantung, heart attack, nama dia adalah penginfarkan myocardium. English, myocardial infarction. Cikgu, perlu hafal ke? Nanti kita tengoklah. Dalam soalan formatif, in your formative question, yes. So you need to know. Alright, then we have another one called stroke. Stroke, What is stroke? Later we are going to touch a little bit on this. They are going to talk about that. So let's take a look on it first. Why heart attack occurs? Kenapa kita panggil apa? Sakit jantung, serangan jantung berlaku. Kalau kita tengok pada gambar raja kat depan, let's take a look to the screen or else to your notes. The main artery that's sending the blood filled with oxygen and food to supply to the heart cells, the cardiac cells, is known as coronary artery. Cikgu ulang. Okay, salur darah utama yang menghantarkan darah yang kaya dengan oksigen dan makanan untuk sel-sel otot kardiak. Sel-sel otot kardiak jantung. Ialah nama dia arteri coronary. Perlu tahu, sekarang apa yang berlaku jika arteri coronary itu sumbat? Itu soalan dia. Kalau dia sumbat macam mana? Okay. Kenapa boleh sumbat? Antara dia pemendakan plaque. Kalau kita sebut pasal plaque, if we talk about plaque deposition, this is atherosclerosis. Ini ada artero, bukan arterio, bukan AR. Dia AT. Kalau BM, AT. English ATHE. Artero. Okay. Kenapa boleh terjadi? Sebab pemakanan yang tinggi kolesterol. Especially, how does it occur? When you eat food with excessive, I repeat, excessive cholesterol. Okay. Kalau kamu sebut semata-mata makan makanan yang ada kolesterol, jadi tak ada isu. Kalau kita makan, kita memang perlu makan kolesterol. Kita telah belajar di bab 3, contoh, if you remember chapter. Kolesterol is one of the component, salah satu komponen untuk struktur membran plasma. You remember that? Jadi kita perlu kolesterol. We need kolesterol. But what if we eat cholesterol in excessive?
Kalau kita makan kolesterol yang berlebihan. Gambar Raja ke depan itu kamu boleh nampak dah. Jadi, dia akan menyumbatkan dan menyempitkan lumen dalam arteri. Tak apa, nanti juga akan terangkan semula, sabar. Maka, darah tidak boleh bergerak dengan betul. Okey, tengok depan. Jadi inilah kita panggil atherosclerosis. Kalau berlaku di mana-mana salur darah tak apa. Sekarang bayangkan dia berlaku pada artery coronary. Just imagine if atherosclerosis occur at coronary artery. Artery yang memberikan makanan dan oksigen kepada sel-sel jantung. The artery that function mainly to provide oxygen and food to the cells of your heart. Jadi, inilah yang akan menyebabkan serangan jantung. Tapi sebelum itu, dia nak cerita juga. Disebabkan atherosclerosis, it can also cause high blood pressure, menyebabkan tekanan darah tinggi. Itu pasal kita sebelum pergi mana-mana klinik kesihatan, sebelum jumpa doktor, dia akan testkan kita punya blood pressure. They will test our blood pressure, tekanan darah. Okey, kalau tinggi, berkemungkinan besar akan jadi serangan sakit jantung. Okey, dan kalau tekanan darah tinggi itu, hipertensi itu berlaku di sel-sel, berlaku di salur-salur darah dalam otak. Just imagine that high blood pressure develop in the blood vessels in your brain. Okay? Maka kalau dia letus, kalaulah salur darah itu letus, if the blood vessels explode, not explode, I would say, breaks. Kenapa dia pecah? Sebab tekanan darah tinggi. Benda itu pecah dekat dalam otak. Inilah kita panggil stroke. Okay? Bergantung pada tempat lah. Sekarang kita ada lagi satu situasi. Tekanan darah tinggi yang disebabkan apa? We'll read the screen together. Due to the artery walls becomes hardened. Dinding arteri menjadi keras, mengeras. Sebab apa? Kalsium mendak pada plak itu. Adalah dia. Jadi kalau dinding itu hilang kenyal, loss of elasticity, kita panggil arteriosclerosis. Okay? Biasanya benda ini berlaku khususnya pada orang-orang tua. It happens mainly on the elderly because the elderly have a less elastic blood vessels. Orang tua biasa mempunyai salur darah yang kurang kenyal. Cikgu, apa itu kenyal? Kenyal itu ibarat kalau kamu ambil getah. If you take a rubber band, if we pull, okay, it extend. If we let go, the rubber band will return back to its original state. Bayangkan, kita ada getah, kita tarik, dia menjadi besar. Kalau kita lepas, dia kembali balik semula kepada bentuk yang asal. Hilang kenyal, loss of elasticity, maksudnya dia tak boleh buat macam tu lah. Tarik, terus dia letak. When you pull it, the rubber band straight away, it will break. That's why we call it loss of elasticity. Jadi nama ini kita panggil arteriosclerosis. If you think you can understand, please can I have some response from you? Boleh tak cikgu dapat sedikit respon ke cari ke apa-apa? Okay, thank you . Baru sikit je respon. Okay, bagus. Nampaklah. Kita sambung ya. Banyak sebab. Okay, banyak sebab kita punya salur darah boleh sumbat dia. Okay, cikgu nak bagi tahu ya. Tadi artero, kalau dia keras arterio, dan kalau sebab darah beku pula. Darah beku kita nama lagi kita panggil trombosis. Trombosis. Okay, semua ini akan kalau berlaku di artery coronary. If all the blockage mainly happens at the coronary artery, this will cause insufficient oxygen supply to the heart muscles, menyebabkan kekurangan bekalan oksigen ke otot jantung. Ini yang akan menyebabkan serangan sakit jantung. Nama dia. What's the name of the heart attack again? Myocardial infarction. Penginfarkan myocardium.
Tapi sebelum tu kamu akan rasa sakit di dada. The pain at the chest, that's what we call it as angina. Okay, so do not waste our time now. Kita rujuk kepada soalan yang ada. I hope you have the book with you now, or you can just refer to the question on the screen. We want to explain or answer these two things here. Okay, first, terangkan bagaimana atherosclerosis terjadi. Explain how atherosclerosis occur. This is the question that you want to answer now. Okay. So dear, if you have the paper with you, kalau kamu ada kertas, lagi elok lah. Kalau tak ada, macam mana jawab? Jadi kita, cikgu pun tak ajar lah. Ini saya nak ajar murid jawab sekarang ya. Okay, kalau kamu memang nak buat dalam buku latihan sekarang, ya, cikgu nak salin soalan ke tak? Jangan tanyalah soalan macam tu kan. Nak salin, nak ikhlas. Kalau tak nak, cetak je soalan, lekat. If you do not want to copy the questions, just simply do what? Write the answers, or else you can just print the question out, print it, screenshot, print it, and then stick to the book. All right? Without wasting our time. Google Meet pula. Okay, a moment. All right. All right, so then look to the screen without wasting our time. If we would like to answer the question, kalau kita nak jawab soalan, contohnya, yang senang lah, sebelum dia jawab yang ni, if I want to ask you again, kalau saya nak tanya lah, apakah maksud penginfarkan myokardium? Jadi ada masalah ke tak untuk kamu jawab ini ialah sakit jantung, ini serangan jantung? Yes, for English students, what is the meaning of myocardial infarction? Is it a problem for you to actually tell me this is heart attack? Kalau tak ada masalah, boleh tak cikgu dapat sedikit respon? Boleh faham ke tak? Kalau faham, boleh tak cikgu dapat ini? Ataupun kalau tak faham, boleh tak bagi apa-apa emoji yang pelik? Cepat. Myocardial infarction. Murid-murid? Tak tahu. Apa itu myocardial infarction? Kan tadi dah cakap. Kalau kamu tengok pada screen pun, aduh. Nah. Ini tadi orang dah bagi dah jawapan. Kalau myocardial infarction, yelah, itu serangan sakit jantung itu je pun. Dia tak minta apa pun kan. Jadi, sekarang kita sambung untuk yang nombor 4 ni ya. Kita kesentuhkan masa ya. Kita dua lagi subtopik yang kita nak jalan. Jadi, kalau kita nak tanya, bagaimana atherosclerosis terjadi? Jadi macam mana? Sebelum kamu nak faham ini, before you need to know this, you need to first understand that. Okay? I have already told you in the previous lesson, saya dah cakap kalau siapa yang tak boleh jawab, tengok depan. Okay, ini salur darah sekali lagi. Salur darah. Dah hati-hati ya, mesti dia tutup ya. Dan kita perlu faham. I repeat, this is a blood vessel, assuming. Okay, ini adalah salur darah. Cikgu, salur darah apa? Artery, vein, capillary, regardless, anything. Okay, apa-apa je. Jangan minta saya bagi saya spesifik. Melainkan sakit jantung. If let's say we are talking heart attack, so this particular blood vessel would be coronary artery. Artery coronary. Okay? Jadi perlu tahu. Kalau dia tak sebut, umum lah. Umum. Dan kalau kamu tengok kat depan, sekali lagi, salur darah ada dua tempat. Pertama, yang ini. Umum. Dinding. Yeah, this is the blood vessel wall. Dinding. Manakala yang kat dalam ini, ada orang ke? Sekejap Sorry ya, bawa perasan. Sekejap Ada orang nak masuk ke? Ataupun cikgu terlepas pandang?
Juga terlepas ke? Aduh. Okey, tak apalah. Kita sambung balik. Kejap. Okey. Alright. Jadi kita sambung ya. Saya pun tak nak buang masa semua. Kita sambung. Okey. Jadi kalaulah salur darah, if you look to the blood vessel, it made up of two parts lah. One is the cell, is the vessels wall, blood vessel wall. Satu lagi kita panggil lumen. Lumen dalam bahasa dia sedang kata ruang lah, the space. In other words, English is lumen, in other we mean it as space. Okay? Tempat di mana darah itu mengalir, place or the space where the blood flow. Okay? Dan kita sekarang nak cakap bagaimana sekarang kalau kita lukiskan dia dalam bentuk yang lebih senang nak faham. If I draw it this way. Jawapan kita sekarang tengok secara keratan rentas. Cross section. Macam mana pembentukan benda yang seperti gambar ini? Dia mula sumbat kat sini. Ini. Saya nak lukis macam ni supaya anda faham. This is called a plug. Ataupun kita panggil plug. Kalau ada plug, maka darah akan tak dapat digerakkan atau dialirkan secara lancar. The blood cannot flow smoothly. Okay? So now when you look to the answers, okay, the questions in the book also you have it already. We do the discussion together fast. Okay, jadi bagaimana atherosclerosis terjadi? Macam kita nak tuliskan jawapan ini. How are we going to explain? Yes, siapa nak kata? Anything that you want to ask me now? Jadi apa itu atherosclerosis? Kita dah nampak plug. Jadi kita akan jawab apa? It's due to what? Ini disebabkan apa? Pembentukan apa? Ataupun kita panggil kalau tak silap cikgu ada perkataan dan pemendapan. Okay? Deposition English ya. Plug pada dinding dalam arteri. Okay? Dia salur darah pun terima. Tapi mainly kita biasa rujuk kepada apa? Kalau ini berlaku khususnya di jantung. I repeat kalau dia berlaku pada jantung ataupun heart. Jadi kalau berlaku pada jantung, kita rujuk kepada apa? Kita rujuk mainly kepada arteri koronari lah. Jadi kita umum sekarang. So this is due to what? Kenapa atherosclerosis berlaku? Kalau siapa yang tulis dengan lengkap, boleh juga terus tulis atherosclerosis. Sklerosis berlaku kerana pembentukan dan pembendakan plak. Okay? So in English, atherosclerosis happens due to ataupun because deformations and deposition of plaque on the wall in artery or blood vessels. Okay, jadi ini baru ayat pertama. Kalau kita nak sambung tanya lagi, kita nak fahamkan kenapa plaque terjadi. Okay, why the plaque is formed. Oh sorry, that English the plaque should be P-L-A-Q-U-E. Jadi kenapa plaque boleh terjadi? Okay, the plaque atau plaque itu terbentuk disebabkan apa? Disebabkan apa? Pemakanan yang berlebihan
Pemakanan yang berlebihan apa? Kolesterol. Contoh, kalau kita nak belajar lah, plaque formations or form due to the diet, pemakanan in excessive of cholesterol. Okay, jadi maka kita pun nak tahu plaque terdiri daripada apa? Kolesterol. Tadi kita kan dah tengok lipid dan cikgu. Nak hafal semua ke? Kalau kamu boleh hafal-hafal lah. Yang paling penting kolesterol. Yang belakang lipid ke? Apa lagi? Connective tissue. Tisu penghubung kan? Tisu penghubung ataupun nak kata juga tisu otot. Okay? Tisu otot yang mati ke semua itu? Itu semua adalah ekstra. Okay? Siapa yang nak sambung dengan dan platelet pun terima platelet. Dan platelet. Okay? Yang berkumpul ataupun kita panggil tergumpal. Apa itu tergumpal? Dia jadi seketul. Jadi seketul, it becomes like what we call it. It becomes like a big piece of solid. Macam telur putih menjadi secair, menjadi keras lepas kita panaskan. Itu tergumpal lah. English, so the plaque forms from the excessive cholesterol. Kalau nak kata kita cakap excessive kan, tadi tak apa, kolesterol. Kalau nak pergi yang atas tu semua, lipid lah, connective tissue lah, muscle tissue. Ini bukan kata tak penting. Tapi kalau ingat tulis, tak tulis tak apa. And platelet lah. Kalau ada platelet. Alright. Which, we call it what we call it what? Not coagulate. What word that is supposed to use? Tergumpal. Okay, I need to find the word first. Tergumpal. Let's see. Why Yahoo? Okay. Clumped. Which clump together. You dah belajar pasal antibody antigen kan, pun cikgu lupa. Jadi which clump together. Jadi dia berbentuk sebab benda-benda ini dia menjadi seketul. Jadi lepas tu apa akan jadi? Okay. Ini yang akan membentukkan atherosclerosis lah. Maksud dia, dengan senang kalau kita nak bagi tahu dalam gambar raja ini, ya ada plaque ini, inilah kita panggil atherosclerosis. English, atherosclerosis. Siapa yang tak faham? Ya, ada yang siapa tak faham? Jadi kalau kita nak pergi jauh, dia kata explain how, dia tak minta kesan tau. Dia tak minta, we are not talking about explain how, bagaimana. Tapi kalau kita nak pergi kesan, apakah kesan dia? Ini out of topic ya. Tak ada dalam jawapan yang dikehendaki, tapi dia bagi tahu ya. Apakah dia punya kesan? Kalau korang tanya apakah kesan? Apakah kesan? Kalau atherosclerosis itu berlaku pada arteri coronary. Ini yang jadi isu. Kalau dia berlaku pada coronary artery. Ini yang kita kata dia sumbat. Dia akan membentuk apa? Membentuk apa? Murid-murid yang saya hormati? Membentuk. Saya tak dengar. Siapa-siapa boleh bantu membentuk apa? Bukan plaque. Kalau dia berlaku pada coronary, memang plaque. Dia akan terjadi apa? Dia akan terjadi apa, murid-murid? Siapa nak cuba jawab? Dia akan terjadi serangan sakit jantung. Saya guna bahasa senang kan? Serangan jantung, heart attack. Ataupun kita panggil heart attack.
Saya tak gunakan istilah myocardial infarction lah. Peninfarkan kardiak. Myocardial itu. Tapi kalau kamu boleh ingat lagi bagus lah. Tapi kalau benda ini dia berlaku di arteri ke ataupun salur darah otak. Arteri dekat otak. Okay, let's say the artery near the brain. Ini yang akan menjadikan dia stroke. Faham ke tak faham? Bagus. Kenapa boleh jadi stroke? Panjang cerita. Kalau kita nak buat satu cerita yang senang nak faham, maka kita perlu faham bahawa saya pun copy atherosclerosis ini dulu. Senang nak kata ya. Kita nak senang dulu. Okay. English. Dia akan menyebabkan apa mula-mulanya? Ya, siapa cakap plak itu bagus. Ya, umumlah plak memang plak pun tak salah. Plak. Lepas itu dia akan berlaku apa? Dia akan menjadikan tekanan darah tinggi. High blood pressure. Kenapa ada high blood pressure? Kenapa high blood pressure itu? Banyak orang akan tanya. Kalau cikgu boleh tuliskan dalam bentuk macam ni, kamu boleh faham. Kenapa tekanan darah tinggi? Sebab darah mengalir dengan kurang lancar. Mengalir dengan kurang lancar. Dengan kurang lancar. Okay? The blood flow with not that smoothly ataupun ada satu perkataan saya lupa dah, kurang lancar. Ya betul, not smoothly. Dan ada orang tanya, cikgu apa itu plak ini? Plak ini senang kata dia mengurangkan diameter lumen. English decreases the lumen size. Apa itu lumen? Ruang yang dalam salur darah itulah. Jadi darah pun mengalir dengan kurang lancar, not smoothly. Okay? Ya, cikgu boleh saya guna hipertensi? Silakan tekan darah tinggi. Ini yang lepas itu, dan kalau atherosclerosis ini menjadi lagi serius, okay, kalau dia menjadi serius, dia boleh membawa ataupun menjadikan dinding salur darah keras ataupun hilang kenyal. English with the results in the we call it blood vessels lose elasticity. Ini yang kita panggil apa tadi? AR, BM. Kalau English AR lah. Kalau BM, saya pun cikgu pun perlu ingatkan balik tulisan tu. Kat sini. Okay, AR, BM. English pun AR. Okay, arteriosclerosis. Artery. Ingat artery je. Artery. R. Okay. Arteriosclerosis. Sclerosis. Need to confirm about this spelling first. Sclerosis. SCLE dan H. Nampak ke tak? Ini saya gunakan highlight kuning. Okey, juga highlight arterio. Ini sebab pembentukan plak biasanya kaitkan dengan pemakanan lemak berlebihan. Ini adalah benda lain, arterio. Maksudnya dia punya dinding menjadi keras. Cikgu aku tak faham ni. Kalau saya perlu lukiskan kat sini dengan senang, ya. Maksudnya kalau hijau ni, tempat dinding ni ataupun dinding sini dia menjadi mengeras. Saya ulang, mengeras. Atau English hardening. Hardening of what? The wall. Dinding mengeras. Hardening of what? Wall. Jadi
Dia punya nama penyakit ini bukan lagi arteriosclerosis tapi arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Kalau plak, jika tarikkan plak ini ke sini, plak ini artero. Dia tak macam ni lah cerita dia. Faham ke tak faham? Kalau faham boleh tak cikgu dapat sedikit respon daripada kamu semua? Fetri boleh faham Fetri? Fetri ada, nasib baik. Okey, bagus. Sambung. Kita pergi yang kedua pula. Sekarang kita kira settle untuk bahagian isu kesihatan untuk darah. Sekarang kita pergi untuk yang limfatik pula. Ya, 1 jam memang kita fokus lah, berfokus. Jadi untuk limfa pula sama je. Ada penyakit dia, ada isu kesihatan dia. Jadi apa dia? Jadi apa yang terjadi, ini nanti kakak cikgu akan sebutlah. Kalau cecair berkumpul banyak dalam salur limfa ataupun dalam tisu badan. Bukan dalam salur darah, dalam salur limfa maupun dalam bendara tisu badan lah. Jadi kita boleh nampak badan kita akan mula bengkak, tapi kita kalau cuba untuk bukakan ataupun tekankan dia punya tempat apa panggil itu bengkak itu, kita tahu darah itu bukan darah, tapi darah itu macam ada cecair. Yes. Cecair apa itu? Cecair itu kita boleh sebut sama ada limfa ataupun benda alir tisu. Bukan darah. Contohnya kalau kamu tengokkan depan mata ini, ia edema. Edema maksudnya tempat bengkak itu sebab pengumpulan benda alir tisu ataupun accumulate of what? Accumulate of the interstitial fluid or tissue fluid in the intercellular space. English ini tak betul. Dia patutnya accumulates of tissue fluid. Kita nak tissue fluid itu. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas boleh, jika dapat apa-apa, bagus. Tengok betul-betul ya. Saya tak nak nanti kata cikgu, bukan sama ke? Bengkak. Bengkak lain. Bengkak, kita tahu bengkak kalau kita biar dia akan jadi hitam kan sebab darah. Kapilari atau salur darah pecah, darah kumpul ke tempat bengkak itu. Itu lain. Ini bukan bengkak semata-matanya. Dia bengkak darah itu air. Air saja. Air sebab apa? Pengumpulan tisu, benda alir tisu. English is not the swelling due to blood, it's a swelling due to the accumulations of tissue fluid. Jadi ada yang bengkak kaki macam ni. Jika benda tisu tidak kembali balik kepada dalam apa tu? Peredaran darah. Sistem peredaran darah. If let's say the fluid doesn't return back to the blood circulatory system. So now, what is the cause of edema? Kamu boleh tengok pada screen sekarang. Antara sebab dia, contoh, kalau kita baring terlalu lama. Kadang-kadang kalau kita baring lama, tidur lama, bahasa kita bengkak kan. Bengkak itu, ialah edema. Dia bukan bengkak sebab darah lah. It's a prolonged bedridden patients lah. But not for us lah. And they also due to what? The parasitic infection. Ada parasit, cacing yang boleh masuk dan sumbatkan pergerakan limfa dalam badan kita. Kita go through one by one dengan cepat. Kalau kehamilan, badan akan menghasilkan lebih banyak benda alir badan untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. The body will produce more body fluid to fulfill the needs of a growing fetus. That's why pregnant ladies will look, pregnant women will look a little bit plump. Kalau kita tengok ibu yang hamil, mereka nampak sedikit berisi lah. Bukan sebab gemuk, tapi penuh air. Okay? Sebenarnya ada sebab lah. Sebab dia macam melindungi anak dalam kandungan supaya jatuh susah nak sakit, susah nak cedera. Itu dia. Okay? Untuk pesakit lantar terlama pun sama. Jadi dia boleh mengalami edema di kaki dia, bengkak. Bengkak penuh air. Air apa? Benda alir tisu. I repeat, swelling due to like the water accumulate. But what water? What fluid? Tissue fluid or the lymph fluid. Okay,
Untuk yang makan protein kurang, kita kan belajar kwashiorkor. Ya, kalau kwashiorkor itu makan kurang protein, badan kurang protein, dia akan mula penuhkan badan dengan air. Ada sebab dia. Kita tak perlu pergi jauh hanya tahu je kekurangan albumin dalam darah. Jadi dia akan menjadikan edema pada perut. Itulah contoh kalau kita ingat kwashiorkor itu budak perut dia besar kan, penuh dengan air. Dan dalam SPM pernah tanya soalannya kan, sekarang jangkitan parasit lah. Parasit itu sumbat pada si salur limfa. Okay. The parasitic roundworm called Brugia species infect the lymphatic vessel. Dia akan menyekat, prevent the flow of lymph. Menyekat aliran limfa. Jadi, dia akan jadi penyakit kaki gajah. Kalau BM terima. Elephant leg in English cannot accept. I don't think they have an elephant leg disease there. We call it what? We call this actually lymphatic filariasis. Kenapa jadi? Sebab ada cacing yang sumbat. Kalau siapa yang nak tengok, boleh bukan di Google tengok secara ilmiah. Bukannya tengok lepas takut tak boleh tidur. Dia memang dibawa oleh nyamuk. Nyamuk itu nama apa? Tak penting sangat. Okey, nyamuk itu bawa lawa cacing. I repeat. The mosquito carry the larva of the worm, Brugia species tu. Jadi apabila dia gigit, dia akan masukkan larva-larva dia ke dalam darah, salur darah kita. Jadi dia akan mula gerak lah. Gerak, lepas itu pergi ke sistem limfa, salur limfa tu sumbat di situ. Kenapa sumbat? Dia macam duduk hotel. Cacing itu akan mula duduk kat situ, berkumpul, mula membiak. Kalau sempat kita buat soalan itu kalau sempat. Okey? Jadi kita pun tengok soalan yang ada. Alright. Soalan 10.8. Okay, same for the English one. Make sure you have it together. Boleh tengok sendiri ya. Ada kat sini. Semua kita ada. Okay. Kita minta jawab soalan apa tadi? Cikgu pun tengok dalam WhatsApp sekarang. Which question that I ask you to answer? Excuse me. Okay, soalan 2 dan 3. Okay. Right. Explain what will happen to when the tissue fluid fails to return to the blood circulatory system. Terangkan apa yang akan berlaku sekiranya benda alir tisu gagal dikembalikan kepada sistem peredaran darah. Okey, murid-murid, cikgu pun copy dengan cepat supaya kita nak jawab. Kenapa cikgu tak nak terus tulis bukan, saya nak ajar sebenarnya. Murid sekarang isu dia, your problem is simple. You are not hardworking enough just to write the notes back. Cuba tulis balik. Okay, tulis itu mampu membuatkan ingatan kamu lebih kuat. Faham ke tak faham? I'm not doing whatever things that you are not lacking doing lah. Please do it later on. Buatlah dalam betul-betul dalam buku kamu lah. Okay, jadi kalau kamu tengok apa yang akan berlaku sekiranya benda alir tisu gagal ni, okay, kalaulah kamu nak jawab, kita pun dah cakap kan, dia akan menyebabkan edema, betul ke tak? Betul kan? Jadi macam mana kita nak tulis jawapan dia? Kita saringlah dulu untuk kalau siapa yang memang tak boleh tulis, tulis je. Jadi sekiranya benda alir tisu gagal dikembalikan kepada sistem peredaran, maka okay, when the tissue fluid fail to return back to the blood circulatory system, then what will happen? Okay, so we will try to answer. Maka apa akan berlaku?
maka tisu badan akan menjadi bengkak. Ia kan edema kan? Okey. Kenapa bengkak? Kerana terlalu banyak benda alir terkumpul di dalam ruang antara sel. In other word, kalau kita nak tulis maka ia akan menjadi apa? Maka edema akan berlaku. Ia pun terima. Sebenarnya benda sama je. Okay? When the tissue fluid fail to return, so what will happen? Then edema will occur. Other words, the body tissues will become swollen ataupun swell lah, terus boleh je. Swollen because too much of, we call it tissue fluid, accumulate in the space between cells. Okay? Jadi siapa yang tak boleh faham, paling penting kamu ingat bengkak, swollen, and ingat juga benda alir tisu. Okay, terlalu banyak benda alir tisu. Siapa yang tak boleh terima itu benda alir tisu, tengok balik slide yang ataupun kita panggil apa ya? Kelas sebelum ni ya, cikgu dah terangkan sebenarnya ada 3 cecair tau. There are 3 types of fluid that you need to know. 3 benda alir. Satu plasma dalam darah. I repeat, one is a plasma in the blood. Another one is a lymph in the blood, in the lymphatic vessel. Satu lagi ialah limfa dalam salur limfa. Satu lagi ialah benda alir tisu or tissue fluid in the within the cell. Sorry, not within the cell. Within the space between cells. Okay. Kalau kita tengok dalam gambar yang ada kat sini, kalau saya boleh tunjukkan kamu dengan senang untuk kamu faham, look in front here. Here it is. Okay. If I can put it now for you to take a look. Tengok tak kira dia BM ke English ke, saya guna hijau dulu. Ya. Dalam darah ini kita ada apa? Ada plasma. We have plasma English the same here. Dalam kapilari darah ini kita ada apa? Kita ada limfa. Okay. Di antara sel-sel ini, antara sel-sel badan, di luar daripada salur darah, outside of the blood vessels, we have tissue fluid. Yeah, benda ada tisu. Perlu tahu 3 benda alir plasma darah. Memang tak lari lah benda ni semua. Perlu faham je. Okay. Tolong baca. Muka surat berapa? Page 189. Muka surat 189. Okay. Kita sambung dengan soalan yang ada tadi. Ramalkan apa yang akan berlaku jika kepala kaki seorang pesakit. What will happen to the legs of the patients kalau dia baring tempoh yang lama? What happened if the patient lie for too long sah? Have been bedridden for a long period of time. Senang lah. Kalau you memang susah nak faham, edema je lah. Edema. Okay? Jawapan dia edema je sebenarnya. Kenapa? Jawapan pun sama je. Edema. Pronunciation edema. Sebab apa? Pengumpulan benda ada tisu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Sebab dia baring lama sangat. Jadi peredaran darah kurang efektif. Saya highlight yang dengan cepat ya. Kita belajar dengan cepat ni. Cukup mau highlight. Ya. Macamlah saya yang nak exam kan. Macamlah itu. Jadi murid-murid saya minta tolong sekarang.
Kalau kamu betul-betul berada di depan skrin, keluarkan buku dan tulis. Tujuan kelas ini buat macam ni sebab cikgu nak ajar kamu belajar balik. How actually the process of learning. If you just read it and you couldn't understand, right loh. Tak ada jalan pintas ya. Ya, apa yang akan berlaku memang kita panggil mengalami, pesakit akan mengalami apa? Mengalami edema. Okay, the patient will undergo or will face edema. Pun boleh je. Jadi kenapa boleh terjadi? Okay. Kenapa? Sebab dia highlight perkataan kalau kamu tengah buat bersama dengan cikgu. Dia terbaring untuk tempoh yang lama. Kenapa kaki sahaja yang bengkak? Bukan mulut ke, badan ke, dada ke, tapi kaki. Kenapa kaki saja? Ini sebab apabila kita baring, kita tak buat sukan tau. Darah tidak dapat kembali balik ke jantung secara efektif pada bahagian kaki. Okay, so that's why kalau kita nak tulis juga, kita buat ayat lah. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan pengembalian return lah benda alih tisu ke aliran darah. Okay. Okay, ke aliran darah atau peredaran darah di kaki tidak berlaku dengan efektif. Okay. Kenapa dia tidak berlaku dengan efektif? Disebabkan dia tidak bergerak. Okay. Pesakit terbaring untuk tempoh lama. Okay. Dia tidak bergerakkan. Jadi dia sepatutnya memerlukan bantuan pengecutan otot rangka pada salur limfa. Okay, English if we go for English, this is due to what? This is due to the returns of tissue fluid into the blood vessels in the leg does not occur effectively. The patients who bedridden for a long periods of time, okay, needs what? Needs, what we call it? The aids. The aids, masa bantuan, needs the helps for, sebab dia kaki dia tak gerak tau. Needs a help for the, what we call it? English, skeletal muscle to contract at the lymphatic vessel. Cikgu, apa you cakap ni? Tak faham kan? Tak apa. Saya tunjukkan lymphatic vessel. Kalau kita tengok pada gambar raja depan. Sekarang tengok gambar raja depan. Kalau BM punya buku saya tunjuk pun sama je. Kita pun tengok sama ya. Dengan cepat supaya anda boleh faham, boleh tengok ke depan. Cikgu tarik ada satu kaki di sini. Yeah. Muka surat 182, English pun sama ya. Ya, kalau orang baring lama, dia tak gerak. Kenapa kaki dia itu boleh bengkak macam besar lah. Tapi tak sampai macam gajah, penyakit gajah kaki tu. Tapi dia besar. Sebab, kalau kita orang biasa, kita kan bergerak. Like us, right? We move our leg. Kita menggerakkan kaki. Otot mengecut. I repeat, the muscle, the skeletal muscle contract. Skeletal muscle kat mana? Skeletal muscle di kaki lah. Nah ini ni. Cikgu pun bulatkan di kaki ni. Jadi apabila dia kecut. Okay. Cikgu apa tu kecut? Maksudnya gerak. Dia tolak-tolak. Maka peredaran darah dalam kaki itu akan jadi lebih sempurna. Maksudnya bolehlah dia tolakkan darah ini naik ke balik ke jantung. Tapi kalau baring lama,
Boleh ke tak dia mengalirkan darah balik ke jantung dengan sempurna? Tak boleh lah. Jadi mulalah cikgu pun gunakan warna kuning ataupun cikgu gunakan highlight. Mulalah cerita itu berkumpul kat bawah. Okay. Kuning tak nampak sangat. Saya guna hijau. Maka mulalah nampak akan mula dia ke bawah. Jadikan kaki itu mula bengkak. Faham ke tak faham? Boleh ke terima ke tak boleh terima? Ada kat sini ya. You can take a look yourself later in an English book there is reference 182. Muka 182. Ya. Sekarang kita pergi isu murid bukan tak ada tuition, bukan tak ada nota, tapi kurang baca buku. Okey? Jadi sekarang cikgu pergi bahagian yang terakhir. Harap sempat lagi dalam 5 minit. Bagi cikgu masa 5 minit. Ya. Apakah isu berkait dengan isu kesihatan, berkait dengan keimunan manusia? What are the health issues that relate to immunity? Ya? Tak sempat cikgu nak buat soalan berkenaan dengan AIDS itu. Ya. Sekarang pertama, saya nak tarik perhatian. I want your focus now. What is AIDS? Apa itu AIDS? Kamu perlu hafal nama. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Okay? English BM pun sama. Senang kata, maksudnya badan kamu tidak dapat membuat panggil apa itu? Tidak dapat membuat pertahanan seperti normal. What does it mean that your body cannot defend like normal body really? Because normally when antigen come into your body, ketika antigen masuk badan, kita punya badan akan hasilkan antibody. Betul ke tidak? The lymphocyte will produce antibody to react towards the antigen. But now, due to AIDS, disebabkan AIDS, maka badan tak boleh. Sebab dia tak boleh nak cam antigen ini dari luar ataupun dalam badan. The lymphocyte cannot recognize anymore whether the antigen is a foreign, benda asing, particles or within the body. Tak boleh lah. Kenapa boleh terjadi? Okay? Kenapa boleh terjadi? Pertama, disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. BM, virus kurang daya tahan manusia. Tapi kalau boleh hafal Human Immunodeficiency Virus. Cikgu, apa maksud? Human, manusia, keimunan lah. Deficiency, kurang. Ya, virus yang menjadikan keimunan badan manusia kurang. Sindrom kurang daya tahan penyakit. Itulah nama AIDS. Kalau nak translate, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom kurang daya tahan sakit. Kalau kamu tanya cikgu, boleh saya tulis sindrom kurang daya tahan penyakit? Boleh. Kalau BM. English, you have no other way. Give AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome as the answer. Sebab virus itu, HIV itu dia akan serang. Okay? Dia akan serang apa? Dia akan serang kita punya sel-sel putih. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar aja dengan cepat, ya. Virus HIV membiak di dalam lymphocyte. I repeat, HIV reproduce inside the lymphocyte. Jadi kalau lymphocyte telah dijangkiti HIV, jadi dia tidak boleh lagi membuat apa yang patutlah. Contohnya menghasilkan antibody. Okay. Because the progressive destructions of the immune system, kemusnahan progresif pada sistem keimunan. Jadi orang yang dapat HIV, dia tak akan terus dapat AIDS. Yang penting dia akan mengambil masa beberapa tahun untuk jadi AIDS. Jadi cikgu, kalau saya dapat HIV, ya, boleh makan ubat supaya virus itu tidak menjadikan badan kamu jadikan AIDS. Ya, kamu boleh nampak yang bulat-bulat biru itu, you can notice the blue color cells which indicates as lymphocyte. Lymphocyte itu ketika pada AIDS itu memang dah kurang dan tak ada dah. Okey, tengok baik-baik. Jadi, macam mana penyebaran HIV ini semua? How actually the spreads of HIV, you can just go through your textbook and even go through the notes yourself.
Okay. Cikgu pun dah pancar pada screen. You can read it yourself. And then there is no cure or vaccination for AIDS until today yet. Okay, but there is actually an announcement lah. We have it. Without wasting our time, so I'm pointing at page 210, muka surat 210. Sepatutnya kita nak jawab apa? Okay, kita sempat dah Saya nak tutupkan kelas malam ni. That's why, if you look at it, we should answer question number 2 lah. Explain how HIV infection can cause someone to suffer from AIDS. Sekali lagi, senang kata, kalau dah kita nak buat jawapan untuk ini dengan senang kata, bagaimanakah atau terang bagaimana jangkitan virus HIV boleh menyebabkan seseorang itu menghidap penyakit AIDS? Senang kata, HIV, kita tulis BM dulu HIV menyerang apa? Menyerang limfosit dan membiak di dalam limfosit. Lalu memusnahkan limfosit. Ini jawapannya, senang kita nak hafal. I repeat in English, HIV invades lymphocyte. Sekali lagi, apa fungsi limfosit? Siapa boleh jawab? Apakah fungsi limfosit? Ya. Nak tamat dah. Kalau kamu diam, cikgu tak yakin kamu faham. Apakah fungsi limfosit? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Hello? Ada orang tak? Hello? Ada orang lagi tak? Cikgu takut dah ni. Ya, apakah fungsi? Betul. Limfosit produce antibody. Rupanya ada. Cikgu tak, dia jam. Okay, thank you Zikrila. Yang lain? Apakah fungsi limfosit? Hello? Bangun, Rabiatul, bangun. Yes. Memang type pun tak boleh ya. Okey, tak apa. Mesti sebab dekat luar kan. Hello, bukan melawan benda je Syifa. Limfosit paling penting menghasilkan antibody. Jangan jawab yang lain dulu. Menghasilkan limfosit memang untuk melawan benda asing tu, antigen. Tapi kita melawan itu macam mana? Sebab kalau cikgu boleh tulis menghasilkan antibody, paling tidak tindak antibody akan menjalankan tindak balas. Seperti apa? Seperti pengaglutinan. Okay? Or like in agglutination lah. Or else, like also penguraian, opsonization. Ingat dia, mesti ingat benda ini ya. Jadi sekarang, kalaulah HIV menyerang limfosit, jadi membiak dalam limfosit, limfosit dah tak ada. Memusnahkan limfosit. Limfosit no more. That's why no more antibody, no more immunity in the body. So that's all for the lesson today. Okay. Before I stop everything, allow me just to snap a photo of your attendance today lah. Cikgu nak minta izin juga sekarang untuk tutupkan recording. Sabar.